Labarik sira nebe tama pre-escolar iha possibilidade liu, atu tama escola primária, duiridade lolos, no aprende hodiak liu. Labarik sira ne mos iha tendência liu, atu sai matenik liu. Mai be larang susar, katak iha Timor-Leste, labarik ida date, husi labarik 95, mak iha oportunidade. Labarik barak makhela dok liu husi pre-escolar nebe iha, no tama ne, tem que to idade na tong, hori tama escola primária. UNICEF suporta Ministério Educação, atu hasai número pre-escolar, iha área rural atu nune, labarik sira nebe hela dok husi área urbana, la husi hela bakoto. Pre-escolar importante tebes. Tamba no dar base para aprendizagem iha futuro. Estudante presento rua nulo resignei, iha Timor-Leste. Nebe tama diretamente para primeiro ano, se repete iha tinan dahulu escola niang. Nebe importante tebes. Pre-escolar alternativo iha titibuti. Ne hari iha tinan rihun rua nulo resignei. No dar exemplo diak, kona ba o sama que importante tebes balabarik, atu hetang oportunidade hori participa, iha aprendizagem pre-escolar. La os det ba estudante, mai be mos ba comunidade. Molok tinan rihun rua nulo resignei, iha oportunidade balabarik sira, hori hetang acesso ba edukasaun, molok sira iha idade na tong, hori tama ba escola primária nebe basic. Primeiro lugar nis parte yang sini nama senti contente tambah sekolah terkait ini presensa ihan dia alde ini hadisan buat dia kita bami tambah uluk sidau kihan ini asbes amet luram nuan serba gleno bara lakon di distansa dok lagi ho presensa sekolah TK basic kihan dia alde ini parte dia bami nama contente. Senti dia tambah mailo ke sekolah pre-eskolar ya sekolah sentru idane ami fasilitador ami nain rua hanuring sekolahnya dia tambah labarik sira iha pre-eskolar atau ba primaria kira iha adapta buat rumah kak hatene ABC rumah kak numerasi kak literasi rumah ante sira tu ba primaria ni sira hatene tiana sini ina naman sira mos suporta hakara katu sira nyuang ma sekolah hatene hanesang ulu kan sa sede suku tua. Depois agora la usa tanah sepial raya usa, ami mus usa itu ba hanori pre-eskolar. Sinti mudança barak tebes ba iha liairene tir hau ni hare katak. Husi hau rasi kau niawan mos hau sintian sebuah tidak beke kepas iha perubahan hanoin. Ni mudança barak liu tambah labarik ihane kada bes. Sira sayu si uma lama tir pre-escolar baliu hena ba presenta langsung hena ba sira la hatene numero letras sira la comprende sira la hatene halimar hansane mas sira sayu si fating ine hau kanu batur dan kontri SD sira hatete dan labari sira pre-escolar usi hena ba mai to SD matenek tebes ko inese letra total idane maka uni buat nebe kan mudahan makidane tambah area nebe remota tebes facilitator sira hare los katak. Sira usa material lokal, no conta história lokal. Husi área café humne, atu halo classe sai relevante. Ire lokal serna importante labar ki konsira tambah itu kalau hanurin sira usa material lokal. Sira aprende la lais tambah exemplan sa bataruin serne, aisar kesak serne. Iha uma kan sira hare la sasan serne. Depois mai tahtur basira ne itahtur det basira hatene ona de one batar tambah iha uma mi hang hela batar ga an mai he sekolah ne ansa ya história balu conta bala barik sia pre-escolar ne ansa kona ba história bala ansa experiência de ansa conta bala barik serne kona ba exemplo sa café ga itaba ku café ita conta café ne ansa ne nya punan tia depois fuan taza depois takune kuretnya taza glori famai uma conta história sini ba estudante sira katak ne kona ba halimar o sira ni belo o si sira ni comunidade sira se aprende número no letra no mos habilidade holístico
hanesang oinsa ato ajuda malu no ransu hoseluk. Iha pontu idane, sira lahatene kata, tinang ne importante teves, iha sira ne muris. No oinsa experiência ne sei forma sira. No oinsa iha ikus mai, titi buti sei hetam benefício, husi saida maksira aprende ona iha ne. Senti parte estado nia programa, igreja nia programa, ini importante. Também internacional nia kata futuro ia internacional de lima. Deve cooperação entre ina naman, entre liderança suku Sira, emos parte igreja para tu bele, reforço Sira, Sira bala bela siswa, escola na mesma kata bele existe ita aldeia. Ami parte comunidade matata parte aldeia ne, lori ina naman Sira hotu, nia ajuda e ami mas obrigado ba UNICEF. Durante ne maski ami suku Edukasaun ke divisi TT maski estrada de dia ami sagalo nebe makan la base la dia pode presença UNICEF ne vele hamoto poina nama atau reforça na parte para itu escola ne vele bari nebe daletan obrigado barak ba UNICEF ne presença parte ita iha oportunidade ida de atau halo dia balabarik Timor-Leste no banasaun.